Ko te reihi ono tekau mārua tēnei ngā tāne, tekau maiwa tau meraro iho te pakeke, mō te whiringatoa Te Ihu, kei te aratuarua ko te wharekura o Kirikiriroa, St. Patrick's College, Silverstream kei te aratua whā, Te Aute College, Rotorua Boys High School, Hastings Boys High School, Western Springs College, me te wharekura o Mauao kei te aratua iwa. One is a dark purple bag, and inside that bag was an iPad and an iPen. Now the beautiful thing about technology is they have this amazing ability to track itself. Kaore anō kia tū tētahi haki, engari e kite ana kua tata pai ngā tāne ki te rārangi timatanga. And we have a white flag. Me te haki whero, beautiful, beautiful tāne mā, kaua e whakawhiti, kua tatu mai, ko te haki kakāriki tēnei te whiringatoa mō ngā tāne, te kaumaiwa tau meraro iho te pakeke, Te Ihu Final. Hūkere ana ngā tāne, kaore e kore kua āhua ngenge, nā te mea kua reihi kē rātau I tētehi whiringatoa. These boys have been given a second chance to prove ko wai te whakaihu aka mō te motu nei mō ngā kura tuarua I tēnei wā kei te aratua ono Rotorua Boys High School. Engari, whai anei a rātou ko Hastings Boys High School. Ko te aratua ono, ko te aratua whitu rānei. Who has the final push? Ko te aratua ono, ko te aratua whitu. Kaore e tawhiti ana, engari I tēnei wā, ko te aratua ono. Rotorua Boys High School, tuarua mai, kei te aratua whitu. Hastings Boys High School, me te tuatoru, Te Aute College o te aratua rima. O tātou whakaihu aka, kei te aratua ono, Rotorua Boys High School, te rū a Tarawera. Tēnā koutou, katoa.